Ikainga. Utama whanae ni tai e whorofora e o kua. Kaki tau tā mo tau e ki he tau tāre hau sino kono tātā. Oia na unu whanae i taroni e krese o kua. I rota pui. Te awete tau ngahi anga rā. Ia ngawai wai i te moe tūru tui. Mo whanau i ngai whorofora koe na Sisu Christ. Koe urak whetau, koe ofa ki heiki, koe mou tua. Aka e kotoa mou loto. Ko mou rau mani, ko mou atamai. Ia mou mou iwi. Ewa e te kau ofa ki o kau ngāpi, hange ko ofa ki te koe. Nāne toi wholofona whoki, o koutu kuan kua te kau whou, e mou whio whaki, hange e koe ofa ki mou toru, e pehe ho mou whio whaki. Eigi alofa mai. Eigi alofa mai. O whanau ke tanga ofa koe ni. Abau tau e te tau ngahi anga hala. Wene anga whamo te tau wha. Wene anga whai te tonu. O kuna kau ke whamo te mōne tau ngahi anga hala. Ia kere whamaa ki tau toru, me he whai hara kuri me.
la. Ko ngau anga no ta koi o pa te e he sukava mo tua laki to ya mo se o no wa si exoto kanta itu ves ulaki no aya e ano lau ya hiki ai fononga kotoa o Israeli me toa pa o kini o na fononga i he angi a Sihoga na koto te lipi le tini ya na ikai Hawaii te ingu e kakai ya na e lau whamamamahi e kakai ya mo tese o nau te he te imu on ha maura inu ya tari a mo sese a ke kina toro ko ha o whai ai, ko ha o whai ko mo mama hei kia te au. Ko ha o mo wala a kia i kia sinova. E la e whenga vai, ai kakai, i he koto kore. E na e la runga e kakai kia mo sese o pehe. Ko ha o pehe ai, ko o oni ki mautolu me ispike, ke tamate e kit, o te whanau, mo e te whamamanu, aki a whierini, e tau tapa mo se se kia Sihoga pehe. E haa te whai ai kakai. O kutoa si i, e nau tolongi au. E wholwhola a Sihoga kia mo se se. Laka atu ni au e kakai, ia ki alo mo koe a kau mātua o Israeli. Ya koha toko ai na ki tai a te vai tate to oia i ni ma ya kau wawen te i he poto ko ia o tu o au i he maka i hore ku ya te ki tai ai maka awa Hawaii me hai ke imu e kakai whai pehe e mo sese i he au i ka mātua o se e nāne whakinoa ai poto ko ia ko masa, ko ai mo me ripa, ko ke, ko oia, ko ke a ha Israeli. Ia ko uhi, ko e nā wala api ke Sihoga, e nā pehe. E oki mo tau ko ngā a Sihoga, e kai, e me. Porque tau hiwa, tau hiwa, ba eso.
ai te tua whawa whoroa o kai e wange amata me ngaro o i o ke motuani o mahi o la o ke dia mape o paate mai mo ngā tai ngā ka kwa kwa ke o o mea motuani o puri mo na siani na o pa o ele kau whawha Australia koenu o pere pai mana e toki whai ki ki atu na koe bea kurawe kau mai e whakawhonga taha ia e Palestine o te whine rahira e kau ngāu e potu ngāu e whawhine i whatuarahi i Amerika kia Kenya mere o te whine marahoko se asu mero si Palestine ia e potu ngāu e mai ki ki atu mata kuia kau te hei kau mau kroa whatatu i mauka e amona. Pea mai o me kau mawhawhonga to rahi ka me Amerika, Hawaii, me Australia. I sori na whainga kai ki ka kau sea o mo whekau whakatou ka te a me te whea ko aki maheri ngā au e to whaka ka me ka tisina. Kai na tonga ka te kau tūna marumama ka me tisina tapa te o ko. Ue pēpa koe kai ki koe koe sa nei whekau ia ka me Hamoa. O rongo mai muslani e grupo ko whawhrau mai e o sirio e bāna whakisnare mamani o unau i hei, unau au whaifkau o si whakihima ki nau tolu, unau whrau mai mai tapa ke kira mamani o taritani ki nau tolu e siasi meto tisi o puange whatongia ko ia ke nau apama kwa te o sia apama whaifkau Trinity nau hei i e wike whaa ya tu fahalo ki na dolu e nga kana lotu na nofo ko e mato fa tau e wa ko ngau ya boa ge ai ko dan ko e be ko ku saia e ilo nya ka ma uta ko e ta pure ko fa tau ni ma hi na ka e ta to ko ya ko e ko mau ki ku no ya ko fa ka ko e ta maranga whakoa, whawhitai kei, ai whai ho tau whakoa, whape tau whekita mōi ko whai hawha. Koe tau himi hono. Koe tōko la himi hono wā, mai ni au mō kumagami ni, mō kakati mō kai te kamero. Longa na cara y que lo tui, longa ahí a que lo toque tui, dale si suba a la mujer, y así que la
asili na he. O Yesu. Scripture reading for this morning is Matthew 21, verse 31. Which of the two did the will of his father? They said the first. The theme for this morning, are you the son number one or are you the son number two? Let me just begin with the kids. I'll tell you just a little bit what I'm going to be preaching about. At the very beginning, we should point out that the response of both sons is imperfect. One says no, and then he thought about it, and then he decided to go. And the second son says yes, but for some reason, he never even showed up in the vineyard. Neither's response would bring a great deal of satisfaction to their father. But giving a choice, one has to say the first response is preferable
to the last. O mahina o pito, i hiki tohi a mātiu. Koe anga pia moe tuunga o kuiai ai kausiri i tai koea. Kakai pe ia na mahi loko. Pia na hau tau ki whaka utu mau ku pe ai mahi toto o ngā lotu whakasiu. Pia tohono tau ki whaka tuasino o tau ki o lotu whakasiu na i kai hano tatau. Kana i hange ia hame a fo o ki he kausiu. Ai hoko mai a sio ni baptaiso, pia muaki to hoko mai mo sisu, hange ia ki he kausiu, o kuhanga, o topaki ai kakai, ke nau hiki mele mamahiki o lotu, ki he lotu fo o. Pia koe talanoa ia a honi, hiri pe eni ai haere whakatui, pia hoko moi whakaofofo ai kaua o he mate, ai fuwhiki nai. Nai whakafulau pe. Pia koe tō whoki mai eni a sisu he tempare. Koe talanoa o e whia whini. Koe whi pō talanoa aki a sisu pa mo tautaua e ki. Pau whaare si. Pia mua kakai na nau whanongo kia te ia i te pare. Pia whae ai e kau taua e ki mo tau mātua siu, ahono tau whehuri, o sisu. Pia koe hāhono tuunga, pia koe hā nai, hono whaki, iai ai tuunga koia. Ko ne whae ai ai ngahi mea whakao whoni. A ene ha e whakaturi. A ene fufuro e te pare. A ene ngahi whai mana koe nai whai. A ene ngahi whai ako. Pea moe ngahi mea whakaofo o kune whai. He oku fōu kia te kina tora e ngahi mea whakaofo koe ni te whai sisu. Na i kai te tai, hanga tonu e sisu a ene whehu, e nau whehu ni. Kanane tarani. Ka pao te maulawa o tari mai a whehu koe ni, pia te toki tari a te hau mai whehu. O sione paputai so me whe, me langi pe me he tangata. Na i kai te nau tari, he ka pao te nau pehe atu o sione paputai so me langi, te nau whihia ia, kia sisu. Pia ka pao te nau pehe o sione paputai so me he tangata, te nau whihia, ki kakai. Pe whaia e sisu ai talanoa whakatata koe ni. Na iai na tangata mohona mo whoka e toko ua. Nā ne koe te ua ki ke alumua o ngā oe e ngoe vaine. Nā i kai te tari e whoka ua ki ai kore a tamai. Kana e toki tau tea a honoloto ki muiange. Pea ne alo o whai ai kore a ene tamai. Pea whoki mai e tamai, o e nia o kore kona whoka ua. Ke alumu au ngā oe, ki e ngoe. Tai tari whiawhia e whoka whika ua, ai kore ai tamai. Kana i kai te alu ia, o whai ai kore ai ene tamai. Pea e kiange sisu, ki e kautaua e ki. Ko hai ia, he ongo tamani, nā ne whai ai tuku uina e tamai. Penau tai por ulu aki. O maurina ke tau whehu e kifu ke ki tau tō. Whakawhoi tui tui. Ki e tamo ui pe koe tama whika whiha kita. Koe tama whika ulu aki, pe koe tama whika ulu aki. Koe tama whika ulu aki nai kita. Ke situ atu a e te tamaiki e te whakawhisinga ia pia te amo i hala ia. He ko e te tamai. Ko toko taha ia o ofa mo oni e kita. Ai te sio atu ki e te tahoki atu. Oku ma pēr kono uru. I he hala a e ne amana ki mai te kita. Ke te tari a ne koe. Pea te amo i la vea i hoto loto. Ke toki alo whai mono loto. Pau pēna
I hene manatu, ki he ofan ai whai hene tamai mai. E iai pe taimu, he ikai ke toi whanamoa, ai le o i tamai tonu. Koe tō taha kita o te iloi, e te tono no pia te safoki. Koe tō taha kita o te iloi, o kuhala, ai te whakakau pia te whakatontonu. Koe tō taha kita o te omoi, koe nga hala kita, pia te whakatomala, o whai ki tina ngaro e keiki. Ke koe tama whika wānai kita. Ke te mo ui, whakafu laliki, o ikai ano fua. O amanaki mai ai te tamai kia kita. Tā koa amanaki tō noa pe. O whe mo e kina pe mo ui, he ngahi mo kosi o mamani. Ke te whakangai ngai. Ke e te tamai, pia si tua atuia, mo i whia, tā koa, koe kotoloi pe e te mo ui. Ke te hoko ai ko tō taha amanaki noa i e te tamai. Ke mo koni le vai e lea tonga o te he. He toki taonga o ku tau he fuu tawahi. Amanaki ata tamai he mea lelei, tā koa, koe sauni koni te whitawa tu moia. And I suspect, if we were honest with ourselves, most of us identify more with second son than with the first. The second son who so graciously agrees to work, but then fails to fulfill his commitments. That reminds us of ourselves. We too have trouble being consistent with our words and our deeds. Kaina, o kutau whaianga hala kotoa pe. O kutau loi kotoa pe. O kutau mo ui whakafukulau kotoa pe, he taimi lai. Kana e loi pe, e whika uroa kia a e loi. Kana e whakatomā, he na e lawea hono loto i e ne whakawhisinga e, ai whekau a e ne tamai. O kutau mo ui whakafukulau pe, o hange, pa fu fiki na e tawa kuki e sisu. Na foi mo ki na be fo fika wa ia e ni. Tokua ke whanongo mai a hono mai kawa ngā mea ko toko taha lele ia. O kine tāre a whikawa e ne tamai a ene io ki whikawa. Kai o se ane, na e kai pete ne whai e ia ai whikawa e ne tamai. Pea koe te tau mo oni ia, oi mo ui ai kau whaesi. Nau poto pe hono lea aki, poto pe hono ako naki aki. Kau ikai te nau poto ki nau tolu, tono whae e nau oi. Ikai te nau poto ki nau tolu he o wha, ikai te nau poto nau tolu he whakamoni. Ikai te nau poto ki nau tolu he apa. Ikai te nau poto ki nau tolu he kata. Pea koe laua mātiu i hene hiki e tāna noa ke se whiki tai fua. Nai mate pe o ako ki hono te whito. Koe mate whakapare he koe auka. Sino Karistiani. Koe ni pe matapai ke mo ui. Koe kawakaha ko toa kiti kau tō. Kau tau iro ai matapa ki mo ui. Koe whoki ki e tamai i whakatomala mo ani. Koe whakatomala mo ani, koe te ongoki o ku kōki, te aku hara, te aku whalaku a e te mo'i. Te aku te mamani mo ani, koe uhi, koe te whaianga hara. Te aku te mātu aki, whakaiwika ki ai. Te aku te mātu aki, whenga ke te mawahe me ai. Koe uhi pe, ko te whelongo ati, te mo krese ai eiki, ke langai ai, a te ilo koe amahara. Te aku te whakatō, lalo lewa,
a hono mala e tokoni mai a e o siso. Tau foki ki tau tolu o whai ai whina ngaro e tamai. Si kau karistiani o kōwhotu watu e tau foki beki a sisu. O sisu pēo ko whamoani a te tau tolu. O sisu pēna e pekia te tau Hawaii. O sisu pēna e whaki a e ne moui ka tau moui ai. E tau foki e whakatomana moani o whai ki o whina ngaro. E tau hoko kotoa pēo a hange e koe tama whika urua ki. O whewhine whika urua ki. Whae whika urua ki. Tamai whika urua ki. Whana whika urua ki. Tau hoko kotoa pēo koe katai ko hoki. O turi te whae a whina ngaro e ki. Te whatawange ia pe moi uki o ku whae i malanga o te hauni. Bukan kamu lihat joroa, papa bau dari tahu tuli, tidak tahu apa. Tahu apa, tahu tuli dia apa, dia tahu lau kata, itu dia tahu kosto. Oh, tuli dia apa, dia main apa, oh, dia main dia mesti surai, orang baru dia. Ora oi, ai ai ko te rama ki marion, ya oi e ka ko e, na ke e ka ko suara, na ko suara, e ki na ai ko es, e ana te ko me ya na ko, na ai ni ra, na fi ni mo ta ta ko na Lalu pagi tahu biasa setelah masih kebetulan berdoa ben, kau Kristiani berdoa ben, kau Yesus tak berdoa ben, kau tahu ni berdoa ben, tak kangal tua, angin autorum nam melangaya profola kufahoko, kau saka meni taku, kehe ingal berdoa ben, kau siasi. O tua o Eofa, kau fia de merino mamani, kita lotu mai kau tak kira pureanga, nau ngau Eofa kau dia fina ngau Eofa, jadi fai tahun betul ngaya ngau ya ke ngau fai natula, oi mamani, o tua o Eofa, kita fia ngau Eofa kau betul be pot ngawen. Ako tumawen, dia kayo tuwai, kita ulot mo di ma kita utong, mutang mai family, mutang mai kau ngabe, mutang ngai kau ngabi kok, o tua Eofa, kita ufia kita utong koto teo koto fanga yang mahati, yang fanga ta. Kaya kita tolo kuliah kita masima, bokina tolo kita mau hana ngau, bokina tolo kuhopo ate, otua Eofa, kita ufia ewe kita kata mufafine kotobe,
Wa na mo wi, mo na ue. E he ke tau fupu mo tau wharau. Ngā he ko toa pe. O whahoko ai he whamoi. Mai ako. Ako mo se komi. O tua oi ofa. Tau whia ki nau tōku toa pe ko nau whangenge a kaisi nau moi. E ke tau lotu whoki ke tau mui mui e siki na ko nau ka. E tau mau keresi ai ki whakalāwangi a kaisi. O tua oi ofa. Saya hewa, saya, kalau baru dia, opo ya ini, tahu dah sino kaisi, dia tahu ke, apa wikai kita tahu, opo kita tahu tokoa, ayam tahu, mama tak jai, FFI tahu lau, tahu opo ke tua tak hamai. Kia de koto no e merino ai o tua. O koe nā ki atu, kaina, e fōnga ngai whai manao kai o tua. E mo wai whai ngai sino mo tono me whela wau. E mo ui, e tapu ke o tua. Whakahau e fua ke te ia. Whakaroto e, mo whai, ai lo tu atau di mana di dalam tu, dua mati, o mau dulu mai jori dah fuak ya tu ai pe, aho mea. Tu frase kai, o buheri ai ki. Apa ya ke humunga yo to? Da famaro ke ki botao tua. O mau famaro a kai ko to pe langi mo mamari ko higo sisu klas. Ai o fo tua e le to pe. Ai ka kano. O kai ni. Ai le afio yo mau ro to ma. O foru cresce mo mon. Ai ni tako fua wa ke ke ki ha cross. Ke to biono lagi. Ke mau wa mo wi. O ya mau hua tu fua kaya. O hua kala ngi.
e a fiona e whamaro ia, yo fuangi mai wano o Sisu Christ, ai e pono lapa ki, ane toha maa, ya hiri ane whakawhetai, ane paki, o ne watu ke ne kaua ko mo ne mea, tō kai, kōk sino eno fuaki mato tolu, vai me hoki mok whamran. E foki, e ne toa i pu hiri au mohe, o ne mea, ko i pu e nio e whoka fōu i o tata, i longa hamo winuia, o whai me mo ku whakamanatu. Hai mai lang mari odi. Ai ho ai ma wai ke ko ni ke ma tolu ko ma moi. Boi po fa moi. No tan ki ma tolu ke ma ko sino beta. Kani tu prekina ai ka ka si. Ai a ko ulu. E o kui ai ma tolu mai. E yo ke la e fa
que mai tau whanau ki muan, vai ko tāpua.
Jesus Christ,
How
Olha meu tua. Vai a froa feita. Tá longa assim. A mão vai. Tô falando que a data não fui muito. Vai ficar lá, mamãe. Mamãe. Family